Jisu Krista gaming da mayam salam kachari. I na mo kahan topic se Palm Sunday gi matang na ngangningi hayeng khoi Palm Sunday tawgani ada thorang dawoi damakda Palm Sunday se gospel mari maknasu share tawe adu aina di Mark chapter 11 verse 1 to 11 se na masti loningi aduna Palm Sunday haibasi first da akhoi na yengadi palm haibasi palm leaves manase karino haraga palm leaf haibasi my symbol is victory and goodness. Palm habis na koi joy mango ere langam kre habigi napini symbol ne ko aduga ahabagi symbol ne aduna Jesus Christ na Jerusalem changma madamda mane prophesy to about Zachariah chapter 9 verse 9 the prophesy to about not behold your king comes in a very humble way, just and righteous. Haibagi prophecy do na si Jesus Christ na mapung tunghan mani. Adun malak pamaganda Jerusalem da lebisin na palm sil pairaga Hosanna haina muy law bane mako. Adu Hosanna haibasi akoina maram lai bane. Hosanna si kai no kuri yengsi. Hosanna haibasi Greek gi wahidi di Hosha haibasi di Greek the meaning the to save can be ba Anna habisina please request over or I beseech aduna habi the Hosanna habi Greek the ay nang bo request of jari please ay can be yo aduga Hebrew the habi Yasha habi the bring about salvation Yasha habisina arang pura aduna Jerusalem da Jesus Christ changma matamda Israel gi mission Judy mission na kamiba mapudun hakme ko Hosanna has meaning ani lai amani di save us now can be amani di nangi khutta nangi mingda arang khumam lai ko ham Jesus Christ se mane moina declared of ne adu Jesus Christ na su yabane for the first time magi ministry tahi hum ga yang khai ministry da tangkhai ministry da mana ai si kanara haibsi mina haibam tam ma yabane ko haibdi hapta ma mutung da mana du landom kaman ngamgado ne ba ma sigdo ne aduna mana obey da ma Jerusalem chang ba si ma hat ne ma si ne da ma sak to suffer and to die sin adu mapa show mapa mana obey da sak ne ko aduna yamna important event mane adu ba ngasi aina character ma yam interesting character ma aina mayam da attention pibin loaning aina yang yam sok ba ko haibisi masida Jesus Christ na mai shibo ani batharaga chalo gadha donkey bo lo ama lei ko basi donkey se nahna poraga aina sinigi he donkey he basi akoi mitlon da gadha ri amna phali de dubo masi donkey se akoi ni yeng se do I want apply to ni me am apply to ni kya nu shi ko hai basi donkey se akoi na bible da pardi ma se he was tied to the post. Post tied to me. Number one, God. Other number two, Bible habiti. No man ever sat on it. Mina pam driba, mina shina driba. Habiti training pi dribane. Masi ngaushin na bagumba. Ko anobani na ko. Madugumba maoide. Aduga ahum subida. Masi where two ways meet hai. Y shape gi lambida. Habiti mayam na uba. Jiba mane dugo sinadaba kanadaba haibida ko madugumba bo Jesus Christ na lobo chalo choose to man khandok pane man maduna khoi mon yam na shok khoi na ko madugumla ba gadha kanadaba ko mina sinaba ngamdaba aduga pullaga leram bodo Jesus Christ na lawraga tongraga sinnabi Jesus Christ na achaw sagon natraga kari angak pa aling baji basinati quite the beast of burden hay English na adung machine na duna si now sa ay nakita apply daw ni biling ngasi haji gadagum na like a donkey how many of us ako si tied to the post ako ba bondi na kri phaba lai ko mo na apply to kri bondi na ako mo phaba lai ni sagi bondi o gara paisa gi bondi o gara natraga akhabi gi bondi o gara mi bo yeng tiba gi bondi o gara
internet gi Facebook gi oigira WhatsApp gi oigira bondi ko onata pornography gi oigira kari phataba oigira madu ko bondi gi nang leibra Jesus Christ na pam sandi mi nang kan bi ge jinausa aduna masi chai thamjani gi aduga ani shubada no man ever said shina bangamdaba kanadraba ishor na nang kadwai da shina bangamdreba adu mi ngonda kana ba leitaba adugum oibi jalla adugum mado kanona Jesus Christ in Luke chapter 4 verse 18 behind me. I have come to set those free those who are in captivity, in bondage, in bruise. Mashinishin. Bondi the labor, the mina shinabangam the baina kanibalaki. Aduna ahum shubda where two ways meet. Mayamna mashigi jibashi shinaning daba kanadaba. Nanga ay kamaina karum adumam ako'y mi labra. Ay si kanade, mina kanade hebogomba. Ishona ibo shinabanga moy. Ay si you are made in the image of God. Nang di ishogi saktam ishogi sakna sheme. Nang mo shinage na ma shemane. Nang mo shinaro na sheman minate. Aduna mayam na hajigi Y shape laiba madugumba laita mi yam na kanade herebasu ishona nang mo na kanay. I want to use you nang mo shinane niya ibon. Jesus Christ ko. Aduna mina nang mo kari hebra adu important nate. Nang na natom da ba kari khanbara adu important nate. What does God think of you? Ishona nang mo shema da kana ro hen na shinabanate. Aduna chinaw sa masigi 3 point na apply to ninge. Nahagpo kari piban laibra. Kari piban laibra su. Ishona nang bos. Kan bito release to naga kan thona nangi matak to naga shinage heaven. Aduna Isiaih 55 verse 1 to 3 da heaven. Oh, come unto me, those who are thirsty. Maman laitana lao. Maman laitana ay ising kapalao. Pige hay. Aduga Matthew 4:28 to 9:30 da heaven ko. Ako I'm familiar with it. Come unto me, those who are heavy laden. Heavy laden. Pulong pulaiba. Take my yoke upon you, for it is easy, and you'll get rest. Ay puminagay heaven. Aduna masigi Palm Sunday sida kara mana masigi 3 category laibra. Ishor na ngona kanbi ge hne ing thaba pi ge hne potha pi ge aduga shinna ge hne. Haji gadha kari khana da bata mayam na Jesus ta ba thaka pa matan na ma shi yawe ni ko. Aduna chinnaw sa akoi ishor na haibidi the meaning is that Lord how Hosanna save us salvation purpose donkey ngonda la pum akoi ngonda sulakan biagni. Ishona nang wanda transform toge heaven. Ishona nang wanda helpless condition lebido can be heaven. Adubo chinausa. Howji gadagumna gadabo moina loba sibo ani loba matamda ma he humbled himself. He had no hope. He humbled ma nolok charaga loshilla nolok chaba matamda surrender to matamda Isu Kristana tonaga matawana tonaga maunda shinabne. Aduna chinausa Palm Sunday sta machine na hapo masigi message na donkey si naga donkey bo sinabangamadi nang ay krisino moy adubo haji gadagom na koi noruk jase ishore pigeon si shona akoi bo shop bishino transform da bishino bobi bishino. God bless you. Shona bobi bishino. Thank you. Amen.